Murat Hocam. Bence Tamam, buralara bir şey yapabiliriz. Ben sizin sorduğunuz soruyu cevap يا vermek شيخ كيف يكون الشرك خفي أو ظاهر؟ كيف يكون؟ هل من الممكن أن تأخذ مثال؟ مثلا أي الشرك خفي، أي الشرك أكبر، أي الشرك ظاهر؟ الشرك الخفي هو مثلا الرياء، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسميته بذلك، تسمية الرياء بالشرك الخفي، هذا معناه. أما الشرك ما هو ظاهر، مثلا كالاستغاثة بغير الله أو كالاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. Tamam Şeyh Hafif. Dedik arkadaşlar. Ben dedim ki yani ben şu soruyu soruyorum. Hani 1,5 aydır tartıştığımız bir mesele var ya. Yani kişiyi dinden çıkartan şirk gizlisi falan olmaz. Bu apaçık olur. Net olur, sarih olur. Şirk böyle olur. Bunun gizlisi olmaz. Ben bunu sordum. Cümlesinin arasında şirk açık ve kapalı olur dedi. Ben oraya takıldım. Kapalı, hafif şirkle neyi kastediyorsun dedim. Riyayı dedi. Şimdi tekrar soracağım. Yani riyayı kastediyorum dedi. Affen şeyh, ma seeltu haza eşşirkul hafi. Eşşirkul hafi. Eşşirkul ekber ev eşşirkul asgar. الشرك الخفي هو من الشرك الأصغر. Naam, fehim, naam, fehim. Ben dedim ki yani gizli şirk dediğin şirk kişiyi dinden çıkartan şirk mi yoksa dinden çıkartmayan şirk mi? Yok dedi. O küçük şirktir dedi. Ana es'elu hâzâ şeyh. Eşşirkul ekber eşşirkul ekber hel yekûne hafiyen? لا، الشرك الأكبر لا يكون خفيا. نعم. لماذا şeyh? الشرك الأكبر هو Affen şeyh, affen. نعم. Şirkin işte gizlisi olur, şirk kapalıdır filan meselesi o kadar, nasıl bir kelime kullanacağımı da bilmiyorum da, o kadar garip bir konu ki ben dedim ki şeyhe, büyük şirk yani kişiyi dinden çıkartan şirk açık ve kapalı diye ikiye ayrılır mı? Yok dedi, hafif olmaz dedi. Bak ben hemen arkasından niçin dedim, takıldı. Çünkü belki hiç böyle bir soru sormamış. Belki böyle bir konuyla hiç karşılaşmamıştır bile. Tamam mı? Tefaddal şeyh. الشرك الأكبر لماذا لا يمكن أن يكون الشرك الأكبر الخفي؟ لماذا لم يكن؟ نعم، سأوضح ذلك لك بارك الله فيكم. الشرك الأكبر كما قلته في بداية المساحة هو المخرج من الملة، وكما نعم أعطيني مجال إذا أمكن بارك الله فيك. وكما يعني قال شيخنا الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الشرك الأكبر الذبح لغير الله، هذا لا يكون يعني خفيا، الذبح لغير الله يكون يعني ظاهرا علنا يعني، والحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ومنه دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا أصناف كثيرة، ولعل أكثر هذه الأصناف يعني بإذن الله سيمر معنا إن شاء الله كما قلت لك بذلك. بارك الله فيكم. Naam, fahimt. Yani şimdi bak ben açık söyleyeyim arkadaşlar. Cevap verdi ama cevap veremedi. Tamam mı? Cevap veremedi derken yani bilemedi, onu kastetmiyorum. Tamam mı? Soru o kadar saçma bir soru ki, iddia o kadar saçma bir iddia ki nasıl reddedeceğinizi bilemiyorsunuz. Bundan dolayı dedi ki şirkin ekberin yani dinden çıkarmayan olmaz. Şirki ekber dinden çıkartır. Dinden çıkartan bir şey apaçıktır. Nitekim Muhammed İbn Abdülvahhab mesela şirki söylemiş. Allah'tan gayrısına kurban kesmek bu şirktir, apaçıktır. İşte el hukmu bi gayri ma enzelallah. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek işte şirktir. Bu da apaçıktır gibi bu şekilde izah etti. Yalnız bakın mesela biraz önce şirki taksimlendirirken, kısımlandırırken böyle tıkır konuşuyor. Çünkü belli, malum, bilinen konular, üzerinde konuşulabilecek konular, ama şirki ekberin hafisi olur mu dediğin zaman bir durdu. İşte anlatmaya çalıştı. Bana kalırsa anlatamadı. Ama dikkat edin, anlatamadı derken beceremedi, bilmiyor, onu kastetmiyorum. Çünkü soru çok bir soru.
Şeyh, hel minel mümkün ahir sual? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor hocam. Ya şeyh, hel tesma savti? نعم أسمعك. نعم نعم. المشاركة في انتخابات البرلمان هي شرك أكبر أو شرك أصغر؟ المشاركة في الانتخابات كما قلت لكم من قبل هذا هو كفر، لأنه يعني عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا شيء طاغوت. وكما قلت لكم أن الشرك في الحكم والقضاء والتشريع ينقسم إلى قسمين. الأول أن يدعي لنفسه أنه هو المشرع، يدعي التشريع المطلق من دون الله عز وجل، لا مطلق التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، فيقول السلطة التشريعية مثلا يتولاها فلان وفلان وفلان، فالمجلس فلان والمجلس فلان والمجلس فلان، فهذا قد نازع الله في خاصية من خصائص الربوبية. هذا كالذي يقول ماذا أنا ربكم الأعلى. Naam, Naam. aferin şey. Yani gerçekten güzel şeyler söyledin. Nereden buldunuz bu şeyhi ben bilmiyorum ama bu ben şeyi sordum. Parlamento seçimlerine katılmak şirk midir dedim. O da dedi yani bu büyük küfürdür dedi. Kişiyi dinden çıkartır dedi. Ve normal söylenecek şeyleri söyledi. Arkasından dedi bu tağutluktur dedi. Arkasından bir ayrıma gitti. Kişinin hakimiyet ve kaza Allah'ındır. Bu noktada kişiler iki ayrı durumda dinden çıkar dedi. Bunun iki ayrı durumu vardır dedi. Birincisinde teşribde bulunanlar, işte veli edinenler, kazada bulunanlar, işte bunlar ene rabbukumul a'la, yani ben sizin Rabbinizim, Firavun gibi, aynı onun dediğinin aynısını diyorlar dedi. Tefeddül şeyh inşallah. Benim sesim geç gidiyor zannedersem şeyh. Sesiniz gayet iyi geliyor hocam. O zaman şeyh düştü. Bence hocam şeyh artık böyle soruları ilk defa duyduğu için hemen tepki veremiyor. شيخ شيخ هل هناك؟ نعم أسمعك شيخي. سأكمل الكلام عن هذا الموضوع لأنه هو موضوع مهم. نعم. نعم. وكما قلت لكم كالذي يدعي الخلق من دون الله سبحانه وتعالى، فرعون ادعى الخلق من دون الله عز وجل، الدجال يدعي الخلق من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن الله كما له الخلق كذلك له الأمر وهو التشريع والحكم. فالذي يدعي لنفسه أو لغيره خاصية التشريع من دون الله سبحانه وتعالى فهو قد أشرك في الربوبية، كالذي يدعي الخلق لنفسه أو لغيره من دون الله، هو أشرك في الربوبية، وهذا من الشرك الأكبر. نعم. Affen. Yani bu dedi, yani ben çok uzatmak istemiyorum kendisini bekletmem adına. Firavun'un veya Deccal'ın uluhiyet veya rububiyet iddia etmesi gibi bir şeydir. Mesela ben yaratırım demesi gibi bir şeydir. Yani teşriden bahsediyor şu an. Teşriden bahsediyor. Bu çok apaçık bir şekilde diyor. Büyük bir şirktir diyor. Ekmül şeyh. Kemmil inşallah. بارك الله فيكم. وهو يعني يشرع من دون الله، هو يحكم بغير ما أنزل الله، لكنه لم يدع التشريع المطلق من دون الله، ولم يدع هذه الخاصية التي هي من خصائص الربوبية. إذن فهذا أخل بتوحيد الألوهية. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك بالله في عبادته كما قال. Aferin şeyh. Yani iki tane ayet okudu.
yani teşride bu meseleler çok önemli dedi. Yani ben bu sözlerimi tamamlamak istiyorum dedi. Zannedersem ben araya girince Türkçe'de bilmediği için itiraz mı ediyorum zannediyor. Ne? Bu mesele önemli. Ben burayı tamamlamak istiyorum dedi. Bu mesele çok önemli. Şirk yani el hukmu bi gayri ma enzelallah ve et teşri bi gayri ma enzelallah. Bu Allah'a aynı zamanda uluhiyetinde de ortak koşmaktır dedi. Bakın iyi dinleyin. Çok hoş bir delil. 2 tane ayet getirdi. Ayetin birinde diyor ki, ben Arapçalarını okumuyorum hızlı geçeyim diye. Ayetin birinde diyor ki, o yani Allah ibadetinde ortak tanımaz. Ayetin birinde öyle diyor. İkincisinde diyor ki, o hükmünde ortak tanımaz. Bak, aynı ayet. Birinde diyor ki ibadetinde ortak tanımaz. İkincisinde hükmünde ortak tanımaz. Buradaki değişen kelimeler ne? İbadet ve hüküm. Demek ki hükümde Allah'a boyun eğmek, Allah'a ibadet etmekmiş. Hükümde Allah'tan gayrısına boyun eğmek, ondan gayrısına ibadet etmekmiş. İşte bundan dolayı diyor hükümde Allah ile çelişen, Allah ile tenazu edenler aynı zamanda ibadet tevhidinde de Allah'a şirk koşmuşlardır. Kemil Şeyh inşallah. بارك الله فيكم. إلى هنا لا أريد أن أطيل معكم وأنا سعيد جدا يعني أصدقاء يسمعون جيدا إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ويفرح قلوبهم إن شاء الله. الله يسعدكم. بارك الله فيكم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وأنا بإذن الله يوميا عندما تفتح هذه المساحة المباركة، اليوم شرحنا الناقض الأول من نواقض الإسلام 10، وغدا بإذن الله سنشرح الناقض الثاني من نواقض الإسلام بإذن الله تعالى. وأنا يعني أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبكم جميعا ولا أفرق بين تركي وعربي وعجمي إلا بالتقوى. وكما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأوصيكم جميعا بأن يعني أنا قلتها عدة مرات بأن يعني تتعلموا اللغة العربية كل من على حسب استطاعته، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وحتى تتعلم القرآن الكريم وتلاوته وقراءته الصحيحة. وكذلك أوصيكم بالصدقة للفقراء والمساكين وللمرضى ولأخونا ابننا إسماعيل، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه، ولجميع مرضى المسلمين بما تستطيعوا ولو ليرة واحدة، والله خير من الدنيا وما فيها، وعند الله يكتب أجرك ولا يضيع أجرك، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بارك الله فيكم، وأنا والله أحبكم في الله. السلام عليكم. عليكم الشيخ، هل تريد أن تكمل كلامك في هذا الخصوص يعني التشريع والتأكيد؟ والله أنا أكملته، هذا مختصر مفيد، وإن شاء الله غدا بإذن الله كما قلت لك لنا تفاصيل أخرى يعني في موضوع هذه النواقض الإسلام 10، وبإذن الله فيها يعني كثير من الأمور تتبين وتوضح لنا وللناس جميعا. Naam, fahimت inşallah. Barakallahu fik. Dedi yani şu an İsmail'in odasında işte İsmail'e dua etti. İsmail için yardımcı olmamız lazım filan dedi. İnşallah bunun devamını yarın konuşalım dedi. Belki de yani benim böyle devamlı araya girmeme bozulmuş olabilir, bilemiyorum. İnşallah yani yarın devam ederiz dedi ama